dala ngulaleli lokuthi ufunani ufuna ukwenzani ngeke enze intshelo nguwe ukuthi ufuna ukuthi ukwenzeleni uzathi mhlazo ufuna ukuzolatsha la mkhulu uzabuya sokucabange kahle manje mkhulu bengicela sihlale phansi sikhuluma ngathi hayi namhlanje sebenza ngeqiniso umuntu ophandle odinga impilo hayi wena ufuna ukuzongitesta ngicela umphumele ngomnyango Sibingelele sinamukela hlelo lethu le-Echo Point TV i-The Call lobingelelako xana uxolane kumfana kaMbatha ke ushanda indaba ezethu sontshikazi umthiyo short mantindana siqomsotidla umadle bana gojoza icololo kusekuye njalo umthetho adagoda khela ucatsho bukelo e-Echo Point babukeli bethu sibathanda kakhulu siyancenga siyanicela ngoba niyanqaba siyacela nisubscribe bafowethu siyacela bafowethu nisubscribe siyaguqa ngamadolo siphakamisa izandla zombili emoyeni sithi siyacela ukuthi nisubscribe bakithi nicomment nishare i-channel ikwazi ukuthi isabalale umhlaba wonke ikwazi ukuthi ifike kuwonke amagumba manomhlaba siyanicela babukeli be-Echo Point TV ngiyanithanda lapha emakhaya angihambi ke ngedwana namhlanje nginiphathele isotshe lizonika isinkwa semihla ngemihla anika ukudla kwendlebe umkhulu mahlabezulu okwafika futhi nje ngokujwayelekile lana ke sihlale sinaye ngoba nani lona imbiza la e-studio elokho letha amaqatha nje amanoni ayibeke inyama ethebeni sidle ngizocela ukuthatha intambo ngiyiphose kuye umkhulu ke akwazi ukuthi asichazele ukuthi namhlanje kambe yini la iphethe yini yakeze ngayo umkhulu Mahlasela siyakubingelela mkhulu lapha babukeli be-Echo Point TV bafisa ukwazi namhlanje ukuthi ingabe yini lo siphathele yona asithokozenini maqhawe asithokozenini izindlondlo bingelela kobomkhulu labo gogo abayibo abasibhekile ku-Echo Point sinibingelela likhulunye libingelelwa umkhulu Mahlabezulu ngibonga ukuphinda ngibe khona futhi kule ndawo ngithi ngizokuqephuqephuna futhi engikuphetheyo kubalandeli nababukeli be-Echo Point singakujabulela kakhulu kulokho kukhulunywa ngumsakazi ukuthi abantu kabakhuphula izinga ukuze nabo bekwazi ukuphila bejabule bebajabulise siyabonga manje ngabajabulisa nani sicela likhuphula izinga impela pho namhlanje bantu abadala ngiliphathele nje ukuthi ngizolihlephelela ezempilo kakhulukazi ebantwini abasebenzele endaweni ezisekudeni kobo UK kobo Dubai eBotswana Zimbabwe njobana silapha nje noma sidabuka khona Malawi Mozambique yonke indawo le engaphandle kwasemzansi abahlangana nalo lolu hlelo ngoba ngiyezwa ukuthi sengihlangana nabantu abaveleze endaweni ezekudeni ngizibalileyo kuzo zonke zena lezi ndawo ezibalileyo pho imbe ngifuna ukuthi libe kwazi ukuthi usizo lwenu lunzima ukuthi luluthole uma ungazange ukuthi unyathele ngapha pho ngesicelo njengoba njengabantu siloke sihamba sikhulisana ngokomthetho wedlozi sesize sivunyelwa ukuthi sihlale emsamo emasiloke siphahla abasikhagele besikhulula ukuthi sikhulume nani ngeencingo ngoba nisekudeni pho okuyinkinga kunina ikwelapha lelapha kanzima noma ngathi ngizothatha ikhubalo ngikuthumelele lizofika kuwe enye neinto ufanele ukuthi ubeyazi ukuthi nesiqalo kuyaba kungasona isiqalo esiqalileyo kuyafanele ukuthi ngiqale phakathi empilweni yakho isiqalo masiqala ufanele ukuthi ngiqale mina ngendlela esazi ngakhona ukuthi umuntu umelathi uqalwa njani pho mase ngiyikha phezulu ngiyabe sengikwelapha phezulu ngaphansi ngishilo kodwa impande izosala imila futhi iqhumiselwana isifo lesiya abale khono lokuthi bangakwazi ukuthi mase bemtholile umkhulu Mahlabezulu kumbe sebemtholile umkhulu uzibani njoba sibanengi abalaphayo zama ukuthi noma sotholile lezo zokunyathela leso sifo ositholayo esikuhlukumezayo noma kunini uzama ukuthi uyefika kumelaphi wakho akususe zonke izifo yabe likhulumela hlangana nazo ezihleli kuwena
ngoba uma umelaphi uzogcina ukuthi hayi umthumelele uhambe noMalayisha umuntu wakhe uzafika uthole khonalo uzayenza ukuthi nokuthi kulalapha azahamba khona kungamjabulisi khona ebese yaxeka wena ongapha kuleyo ndawo othumela amakhubalo umthumelela kuye ebese yaqala ukugxeka ukuthi izinto zakho azisebenzi kanti azange vele indaba liqale phansi lobabili la ikha phezulu ngenxa yokuthi usekudeni awukwazi ukufinyelela kimi kodwa ke njengabantu abaseduzane njengakho abangathi Mzansi Cape Town Venda kuphi Messina Durban yonke indawo mbona ngazathi goli umuntu ose South Africa engakwazi ukuthi ehlangane lo melaphi oyabe emtholile kulesi simo esikisho njengoba silapha siku EcoPoint TV uyakwazi ukuthi uhambe uyefinyelela kahle uyethola impilo ngendlela eright ulatsho ngokuphelele ngokomthetho wedlozi ngoba yes siyavuma ngesilungu ukuthi umuntu usungamthumelela amakhambi ayowasebenzisa khona lapha khona eUK noma eDubai noma eChina kodwa okusalayo akasebenzekanga ngendlela uyabe ufuna ukuthi umsebenze ngayo umbhekile uzuyenelise ukuthi umuntu nangu sengimpilisile thina singamavika amkhonto siyasithanda ukuthi umuntu nxa simelapha size simbone noma kade sehloko ukuhamba noma kade senzakalana empilweni size siyibone ukuthi nangu umuntu wavuka sehlambulukile ngoba sesihlangana nabantu abavela endaweni ezikhatshana labakhona lapha eMzansi kodwa besekudeni abangasoze bekwazi ukufinyelela khona la abantu bayagula aphandle abantu bayagula njengoba ngake ngayibeka futhi eqaleni ukuthi abantu baphandle bayagula usizo balithola endaweni ezirong kuloko isaqhubeka siyaphambili njengoba kwakuveza futhi ngikhulu nokuthi ungathi mawubona umuntu nje egqoke ubuhlali ecela intamo nala izandleni nebhayi bese ubona ngathi mhlawumbe engakusiza dinga umuntu ngomzimba wakini owatizalo ngegazi umuzwe ukuthi lo muntu uma ngiapproacha siyavumelana yini ukuthi angithinte nento ayikhulumayo nxa ngihlele ecansini lakhe iyahlala kumina noma ingena iphuma bese ngimyeka angcolise uyabuka uzwile ukuthi lo muntu into azikhulumayo zingena ziphuma kodwa uqeda lapho uyeka ngingcolisa phezulu kokuthi wona uzodinga ukuphila wakuzwa ukuthi ukuphila kakukho ekhaya wasubekezelela ukuthi imvele engaphuma athi imvele angenzele khona lokho ngiphume kuye akusetshenzwa kanjalo umuntu umuzwe ngegazi lakho noma ukhuluma nami ukuphi nendawo noma ukhuluma nami ngefoni mina ifoni yangifaka esithombeni sakho egazini lakho ngikuzwa ukuthi lo muntu usehluphekile uphethwe kwamanje ukhuluma nami kunento emthintile kanje ekuliphuhla ngothi nyabe sengivele sengikuzwile ngiyakuzwa mkhulu uthi wahlola umuntu efonini eseThekwini wazwakhala inyembezi yebo kunjalo namanje usendleleni uyeza umtshela nje inkinga zakhe yebo usezobuya impela ngikhuluma ngomuntu phecelezi osemsamo uma eqeda nje into aso yakhe umuntu ozobe akaqeda uyaqeda ngezi 6 zena lenyanga usephehlweni and abantu abaningi mkhulu njengoba ukuvezile ngikuze uthinta lapha ukuthi abantu abaningi sebedla oke wabathola efonini bekufonela bekubona la ku-EcoPoint TV abaningi futhi uthi abantu abagilwe wogobela bathwebula inhlanhla zabo bebethi bayabathwasisa bethi babathwasisa bethwebula inhlanhla zabo umuntu wakho ngithola ukuthi noma sesithi uqedile isintu sakhe akayazi lento ayayiyela ngale ngoba uphumeze engenalutho uphume efaka amabheji nobuhlalo yibo abantu sebegcina sebethi nxa bethi basebenza besebenza kokuganga sebehamba beattack abantu ngobuhlalo kanti umuntu wangcoliswa wathathwa isiphiwo sakibo yayibona into efana kuyikungcola khona lokho so ebantwini abafana nalabo siyasidinga ukuthi basonde yibo abantu esibadinga ukuthi basondele kakhulu kubo ebantwini abalosizo
ungayizwele efonini ngoba usuka sulinyaziwe okungangokuthi nxa sulinyaziwe sufanele ukuthi ubanjwe ngezinye izandla ezilozwelo ezilothando ya izandla yini eziklini manje eziklini ezihlambulukileyo engakathintwa lona igazi ukuthi mazibamba kwasani luyasha ya mina ngedwa ngisahlambulukile nabafowethu engizalwa nabo bonke angakabi ne-one engathi mhlawumbeni angizange angithole kahle azange ngimthole kahle namanje kunjalo kithina okay futhi nisebenza ngeqiniso igubela wena waniyala ngendlela ngeqiniso yikho uzathola ukuthi angesaba ukuthi ngibuveze ubuqiniso bethu singamavika amkhonto futhi akunjaya isivalo lokho ngoba yakwazi ukuthi nawe wena okulawo khona la okuphi uma ungathi uhamba uyethola umuntu ofana nomuntu wesintu ethi ulivika amkhonto hlalisa amaphaphu phansi uyelatshwe uzophola uma vyo mkhonto yibrand noma igama lenkundla likababa udabula inkunzi ezidabula thina njengoba singamavika amkhonto okay siyazivika izimpi kuwo wonke umuntu ikole nekole zinamagama khona noma nina nje singathi impande nempande iba namagama ayo yebo nina ningamavika amkhonto yebo okay yebo kunabanye nabo abazibiza ngeyabo igama labo kodwa sizinyanga zonke lisukela phela igama lisukela ngale kuthisha wenu lisukela kumkhulu kukhokho ize kanje iloko isiza kanje okay nabazongena nje nabangena emva kwenu la ngabadabula ngamavika amkhonto yebo nabakho obenzayo yebo nabadajulwa ngabama bese ngibazele ngamavika amkhonto sembandi ibhande nje ayibhande kanti uzokushintsha kanjani ngoba wazalwa ukuthola kukhona enokungokuphilayo okuphilisayo uyihamba kanjalo le ndaba awukwazi ukutshintsha ngoba kunempilo vele nalo igama yalizwe ukuthi lilempilo inempilo yamavika amkhonto likhona mhlawumbe mkhulu igama labanye mhlawumbe ulaziyo ngifuna ukubona ukuthi anesiqhonke ngoba isikhathi singani ukufana amagama avamanga ukufana avamanga awempanda wavamanga ukufana avamanga ukuthi nginoku-interviewa kakhulu nginoku-interviewa umkhulu Mahlasela kuthi ngelinye ilanga futhi kuzofika umkhulu Mahlasela sengisho lawo aweza ngoma yanokufana njengobani khona aweza ngoma maningi oMahlabezulu abayizangoma baningi oMahlasela beza ngoma baningi omkhulu Bhubesi baningi oJongos baningi eDlozini sengifuna ukuzwa ukuthi nina la ngokwempande njengoba amavika amkhonto nina kwenzeke ukuthi kuzoba nenye impande kuthiwa amavika amkhonto bengifuna uqonda lapho ngoba kufana ngapha kwezangoma isingaba khona mhlawumbeni ebudeni like ngithi umuntu wakhona useCape Town kazi lelo gama liphiwe naye mhlawumbe ethongweni lakwabo kodwa mhlawumbe sithi uyakwazi nje ukuthi egoli akhona amavika amkhonto bamnikeza abakwabo ukuthi nali iqembu lakhe njengomsunguli wempande engaba livika amkhonto akwalelwa asikubangi lokho okay cha njengokuthi nguMahlabezulu la ungabuMahlabezulu kodwa izenzo zami zingafanani nezakho emsamo kanti kwenziwa yini amagama ezangoma mkhulu elokhu ejika khona lana nje elokhu ngoba sisho ukuthi ayafana amagama owaloke ejika khona la elinye weletheswa ngezezo zabantu bagina baqhagele kuwo ukuthi babethanda abantu kumbe babezonda abantu kumbe babebantu nje abangafuni ukwazi ukuthi umuntu yini so mina lami ngokwetheswa kwami lile ncanzelo ukuthi imvelaphi yethu singabantu babantu njengabantu thina indaba ukuthi thiwa ngabantu bakomhlahlo siyahlahlula singabantu bakomhlahlo ifamily yethu singabantu bakomhlahlo ngathola ngetheswa igama lokuthi nguMahlabezulu uMahlabezulu lithi ukuthi ngumuntu othanda abantu othandwa ngabantu into yesintu kuphela uyayibona ukuthi ngigoqa kanjani othanda abantu othandwa ngabantu ngendlela ehlambulukileyo okay yikuzohlala lapha ohlabezulu bebaningi ngoba
uyabathanda abantu uyazithanda labo abantu bakuzwisisa indlela ohamba ngayo edlozini. Hayi cha ngiyayibona impela mkhulu lento yamagama ukuthi futhi ayakhuluma lamagama. Ayakhuluma. Ayakhuluma. Khona uthambo lenyoka. Ukhona impela nami nakithi sinayi. Baningi. Uthambo lenyoka hlabela imzondayo. Yebo, baningi. Ekwakuyinsizwa ke leyana. Engasiwe yedwa futhi namanje baxhaphakile baningi impela uthambo lenyoka sibazi. Baningi. Ayakhuluma lamagama. Yeah. Mkhulu uyamazini umalume wami umfoka Mbatha wangapha KZN eNquthu bathi usosobala elensizwa lo sosobala esaphila lensizwa usashona hayi ngangiyazi impela noma ukhuluma ngayo ngiyangiyazi impela ngisizwa lodumo lwayo malume bakithi hey angangiluza udumo layo umuntu omdala umuntu oqala phela omnyama owathenga ibhaloni yebo hayi bekunzima lapha kwakusetshenzwa hayi kwakuyinkunzi kwakusetshenzwa lapha umona phansi umalume umlando wakhe ngwazi kahle wayenyanga noma wayekendla yena umalume wakho ubesebenza zonke inhlanga enyanga okay kendla iqinisa nemizi yabantu eyakhela eyakha imizi yabantu ehlanganisa imideni engafuna ukuhlangana enenzondo phakathi okay wayekuhlanganisa konke lokhu labantu abangatholi imshado ebalulekileyo wayebakhandela ebahlanganisa nabantu ababengatholi izingane wayebahlambulula okay ikho yayindoda eliyodumo olunengi kakhulu malimakho entweni zakhe emsebenzweni yakhe sasimamela noma singamboni ngamehlo umuntu wayedume ngezinhle ezihlambulukileyo ayi okogweba imantshi yebo yathi manje sigweba ngazi 15 years wathi nami kuleso sihlalo uhlele kiso ngigweba 15 years uhlale kiso ungazi athi asukumi manje akusasukumeke hayi umuntu okudlala ke lo ongadlala ngayo hayi impande kushuthi ilokhu yabakhona nje impande ikhona yaziwa impande ikhona impande ikhona abantu abangasekho ukuphatha impande abangasekho ukuthi bebekwazi ukuthi impande iphathwa kanjani yiba abangasekho kahle sokwasala ubugebengu sekushoda nje abantu impande ikhona kodwa ungalandela umlando ukuthi impande ungayithola njani abantu abasaphila abanempande bakhona futhi nje ngiyabona nje angihlulile mamela abakini ukuthi bakuhlebelani ngawulele umamela umzimba wakho ukuthi ukutshelani ngawuhamba futhi nje nina ngoba nibadala kangaka nje impela kule ndlela mkhulu hayi nina yini nazi impande ngempela ngoba nisaphethe leya yesintu anikijimisi lento yamanje ukuthi hayi umuntu akuhlanganise into ongayitholi kahle nina niseza ngale impela yasendulo asikwenzi lokho umuntu uyalungiselwa umuntu ngasefike kucabanga makunguwe sensiyafika kuyena ngifike ngibamba umuntu ethi aphuma lapha vele ehleqala ukuchiselwa west kodwa ungena ngazathi umzimba wakhe umzimba wakho unormal kodwa sephuma kimi sengibambile zami sephuma eshisa sithi vele kugula mina yime ngichisayo ufika ungcono kodwa uzodinga isizwe sengibambile siyachisa uthi angithambukanga ungcolile hayi abantu bayisebenzisa awuzange ungizwe ngomzimba wakho uthathwe inhliziyo ukuthi ubone ubuhlalo wathi uzangisiza ngangiyiphuphela kumbe ngayihamba ngayithengela zonke lezi zinto ngayimbathela ngenxa ukuthi awumfili usithi nayi inyanga sizo zonke inyanga la kugcwele ubugebengu la ekugcwele ubugebengu akithi manje idlala ilanga la uqala mhla ngangiphumela lapha balandela waqhamuka umkhulu ophuma ngase kuthiwa iDevington iDevington leko esayidini Israel yebo ngiyayibona mkhulu ngomuntu waqala ukuzofika lo muntu ugqiza uphelele ufana nami hayibo ufihlile umbatha amajaketi wayecabanga ukuthi ngeke ngimbone okay ilanga lakuqala umuntu waqala ukuvela ngalolu hlelo kimi wabuye njalo tehlala lapha zahlebe zakithi ukuthi isigebengu lesi hayibo
kanjani kwathi inyanga epheleleyo ezozama ukuthi izwe ukuthi akhona ngempela amandla kuwe kimi mina kanjani anikho safe kwathiwa khona lo muntu njengobe nje ela uzozama ukuthi akhulumisane nawe umphakamise okay phose usalalele ngomzimba ukuthi amandla wakho angakanani bese yathi phambili ebese donsa kuwe engeke aqala ukukhuluma ngathi thokoza mkhulu wathi yebo mkhulu ngathi niyaphaphela qa wathi niyaphaphela ngathi hawu apha amabheju ngaqala ngombuza ngebheju ngathi amabheju wathi hawu mkhulu amabheju ngathi hawu inyanga phela wena ukuthi uze ufihlile kwathini mina sengikunuke kudala sengibonile inyanga wena khona into ohamba ngayo ngasiyo lo uyibone la engasiyo lo uyibone la njengoba ungifonele ukhuluma ukuthi ungithola kuphi kodwa kwamanje la usuka khona akuseyi umqondo ohamba ngawo manje kijela mina la ukuhleli la ngeke ukwenze lutho ngidala ngulaleli lokuthi ufunani ufuna ukwenzani ngeke enze intshelo nguwe ukuthi ufuna ukuthi ukwenzeleni uzathi mhlazo ufuna ukuzolatshwa la mkhulu uzabuya somcabange kahle hawu umtshela nje kanjena ngumkhulu nje ngoba ngendlela usufuna ukuzongilinga ngayo sengathi ukuhamba lingaba liqembu angikukhanyiseli lutho sengiqedile ngawe uzathi mhlazo ufuna ukuphila uzobuya kahle wathi manje mkhulu yebe ngicela sihlale phansi sikhuluma ngathi hayi namhlanje sebenza ngeqiniso kunomuntu ophandle odinga impilo hayi wena ufuna ukuzonitesta ngicela umphumele ngomnyango wathi ngathi ngicela umphumele ngomnyango mkhulu angisona isigebengu mina kodwa ke ngendlela othi ufuna ukunizela ngakho kuza kwenza ukuthi ngitshela umhlaba wonke ukuthi nikhona isigebengu ezifuna ukuzohlasela abantu abaphilayo ngokwedlozi hawi abantu kanti umnyanga sebesebenzisa njengebusiness njengamanje sikhuluma kanje thina izinyanga esikhuluma khona lapha sikhuluma izinto ezizaphilisa abantu izinyanga ezingahlambulukanga zisibheke ngamehlo mina bekhona ngeke uzidlule ngakubonanga noma ngilele ngibona ngqo nangu ke manje usho ukuthi ngizolingwa ngilele ke manje usitshela ukuthi ngilele ngiyambona yayibona into efana na eniyashayana mkhulu la yashaywana kahle kufana nomzila wamatekisi la kufana nomzila wamatekisi kubangwa nje ithambo nje elingalanyama ngoba phela seziningi nezangoma kakhulukazi yizo lezi eziqola abantu yizo eziqola abantu ezangoma eziningi ngezingahlambulukanga la wonke umhlaba not eSouth Africa kuphela wonke umhlaba izangoma ezingahlambulukanga wathi wemkhulu omunye umuntu uyinyanga kanjani ugadwa ukube ugadwa kanjani uba nama-guard body for ini for ama-bodyguard awu-6 esangweni kunama-bodyguard for yini into abayenza ukuthi bekugade wenzani okungahlambulukile kwenza ukuthi uzudinga abantu ukuthi begade ngoba uyisigebengu angithi usebenza ngabantu abantu bayakufuna bangifuna ngigadwa kanjani ugadwa kanjani hayi bo ngathi yakhuluma lensizwa kodwa ngathi ngoba mina ngiphethe uhlelo akeke ngilithathe isayidi inyanga ufuna ukuzokhuluma nami sihamba endleleni nginyanga ufuna ukuzokhuluma nami ubambe ithambo ngikuzwe ukuthi insizwe iyaphila kunomuntu okugusisa ungasondeli kuyena waka wayibona phi inyanga enjalo wena ake nime kancane ngezenzo zene ezingahlambulukanga uzodinga ne-guardboard kuyinyanga ungazigadi wena self kunomuntu ufuna umxhawula nje uthathe ibusiso phela vele shade isandla sikhathi zula sithi gudlu akafuni umthinti ngani ngoba wazi ukuthi hawo wamthinta maybe uzamhluthuna ahambe naye ngoba usefuneka ngobugebengu wathatha imali yami wangenzela into ezingahlambulukile ngempela nje mkhulu yibo laba bantu beselapha abantu qhawe bathi sifuna u200,000 sikwenzela ukuthi aceda lapha ngcolisa nxa usuthi uyabuyela kuye namabhounce agcwele around ijalithi segcwalisa amabhounce uhlala le phezulu ezitezi lo muntu unibukela phansi vete mawungena fanele uqala ubuka amakamera athi ngamvuleli lo umuzi bani wena umuntu bani omela lapha ufuna imali engaka
Hayi mkhulu ngicela ubatshele nampa batshele awubaqwashisa abantu ngempela abantu baxakile mina ngibasula kakhulu ezingasakhishwa umuntu oqithe kuwe inyoka zakini phoze izalithola phi ithuba zokuthi zikuhlebe lokuthi thina sisebenza kanje umuntu mayigula egula usifo esikanje thina sifuna inkomo ezingaka ake siyekeni nje ukuzichadelela ukuthi ngikubheke Xolani ngoba ngibona ongazathi unomkhabanyana udlahle kamnandi usufikile emsamo uhlele ecansi laphana hawu ngithi indoda idla kamnandi kushutile ke le awuzokunikeza u50,000 ngento encane nje akunikeza umuntu isikhatho eish nokuthi ayeqhele ekhaya ufuna u50,000 asiyekeni ukubamba abantu inkunzi yelapha umuntu azizwe ukuthi uhlambulukile ngaleyo nkomo omnikeze yona yasedlozini lakini uma isajabulile ngokwakhe uzozizela yena ezozibongela phezulu kwalokho bomhlebele khona kwenkomo yedlozi yakini yebo uyabuya babuya umuntu futhi usekunikwa more into zakhe right Thona into zakhe seziright umuntu uyabuya futhi ezokunikeza isicecezo edlula lezo omhlebele zona yebo umkhulu bayagula abantu abantu bayagula ngapha manje bagula bese benengqondo ivaleke ngisho umuntu eqolo akaboni futhi abantu bathindele Xolani umuntu ezehluleka ukuzakini ezothola usizo ngoba ngithe ngimhlola ngabona ukuthi uhluphekile aka afford ukuthi engaba nawo 2 rand ukuthi azokhanyisela yebo kodwa ngathi woza le 1 rand ubeke lapha ngosiko lwakudala silwaziyo thina inkanyiso kwakubekho into emhlophe noma ikhapha emhlophe umuntu alatshwe athi sepholo atshela inyanga itshelwe ukuthi asisadinga yayitshela inyanga ukuthi sisadinga umuntu sepholile umuntu namanje basadinga uzothi ehleli maybe noma ungadlula unyaka uzobona abakibo kwabaguli beqhamuka ngenkomo ezimbili ongazange uzifune ya inkomo embili ezihambayo ngenyawo ezi4 hawu uvuka impela ngoba waba lo nembeza ngesikhathi umhlola wambeka ukuthi vela akala lutho kodwa impilo uyayidinga wamsiza ngeshumi ngeshumi kanti baba lapho hey sesaphela abantu abethi lapha ngalondlela abantu bakudala asisela zwelo sesikhangele ukuthi umuntu nxa engena eminyango usubheke izicecedo ngoba sengifuna ukuthi imbe isiqhuma mambe nomkhaba phela nami ukuthi kubonakala ukuthi hayi imali ikona hayi nedlozini nabo bebuye beyeke lapha edlozini ukuthi usungayenza imisebenzi wedlozini business ayenziwa lonto ayenziwa edlozini omunye athi nje mkhulu lapha umuntu noma engela lutho ekhanyise ngalokho okukhanyise ngakho uzobuya lamhla sepholile ejabule uzobuya kuwena angazi ngesigisi balibiza kanini uconsultant omunye athi nje yebo yikho ukuhlangana nami imali angakakhulumi yebo hawu kanjani ngathi ngizofuna usizo ngiyagula noma ngifuna ukuvula lento zami uzojoyina nje ukuhlangana nawe sekumele ngikhiphe imali hayi bukanjani hayi akusalatshwana so sengidayisi amakhubalo edlozi lakithi ngokungemthethweni yebo shuthi sengihlambalaza idlozi besinsikhathi ngoba sengilenzela ukungcola uma selingiflathela manje ngingakhali kusasa ngoba yime engiqala ukwenze okulingcolisa ngezenzo enzenze ebantwini sibonge kuleyo ndawo cha hayi kezwakala mkhulu Nkosi yami abaphila abantu emakhaya siyathemba ukuthi mkhulu njoba ninyathela nala ku-Echo Point TV ababukeli siyathemba ukuthi bazophila abantu bazophila bengalandela abantu abaphilayo ngomsebenzi wedlozi yebo pho bengaloke beqhubekile behamba omalitswayi babo nezinyanga zabo lezi mbumbulu abantu bazolimala angazi until nini abantu bazohlala bethwaliswa until nini kodwa ke impilo yesithwalo imnandi nge2 minutes ngemva kwe3 minutes kusiya level yabe ingasahlabusi nase family yakho izeleyo awubanike mkhulu Nkosi yami ngoba ukudla kwendlebe nje imizwa yakho mkhulu ukubaqwashisa ukuthi bephila abantu mase kukhulumeni nasiyazi kuyanyakaza sibonge kuleyo ndawo sidlulisele inkulumo abantu kabaphole yebo abantu kabayelatshwe
ngendlela eqondileyo izangoma lezinyanga eziphilayo zinengi kabi izangoma eziphilayo noma zisedlulwa ngabantu abangahlambulwa kodwa eziphilayo nazo zikhona so abantu kabalandelele indlela zabantu abaphilayo bekwazi ukulalela abantu abaphilayo ukuthi basebenza ngayiphi indlela ungafike emntwini ophilayo uthi ufuna ukwenza ukuthi mina abantu bakithi bangitshela ukuthi asisebenze ngabantu obuya lo muntu wakibo ezontshela ukuthi umuntu wakibo uthi ezonikezwa into ethile ubuya ledlozi elilokuthakathe elizafuna ukuzocontrol emsamo ungalivumeli melaphi xotsha lento lapho umuntu aphole khona kuzatholakala isolution yokuthi wonke umhlaba abantu bekwazi ukuthi indlela yokwelatshwa ngesintu ihamba ngayiphi indlela ngalophu hlobo umuntu ngayeza kwelapha ephilile umuzwa njani zwana umuntu ngeside lomzimba nangenhliziyo yakho ungalandela ingqondo ngoba ingqondo izokudrivela eceleni ngoba ukhangeleni ngamehlo uthi inyanga kade unyanga bukho la kusegazini lethi lokhu thina sikubiza sithi imvunulo yabo khokho bethu amen njobe ehleli kimi egazini kambe mkhulu uMahlabezulu ngeke number inguquka zikhona cizelela i-cellphone number inkundla yokuxhumana sibuye futhi khona laphana njobana sesizoyiphothula indaba inamba ayitshintshanga kwezokuxhumana njobe kusesengumkhulu uMahlabezulu inamba iseseyiyo le ayibona kule episode yakuqala lezizoyibona kweyesibili kuseseyinamba eyodwa abangidingayo bayangifonela bayangiWhatsApp abaseduze bayanyathela sibanikeza lendlela ukuthi baza njani abasekudeni nikhululekile babukeli inhliziyo ezihlambuluke lidinga abantu abalapha ngokoqotho ningahambi niwela emahlathini bese nibuya nobungozi kanti kusasa nikuvuka kuhluphekisile selo lo muntu ozokusiza beka nini nivula amehlo ngoba mkhulu uMahlabezulu ngiyabazi bavilapha labantu bami uyabona nje yazi bavilapha nje ukusubscribe into uchofa ibutton uchofa nje unje subscribe ikwazi channel ukukhuphuka kangakanani ke inamba zo10 noma ama episode uyabona bavilapha nje ukuhlehla bengifisa nje ngokwami mkhulu ukuthi uthi nje kharamuze efonini uvela ubanike okungcono le namba ngoba ngiyazi ngeke beyimuvu kuyobheka ngoba kuzothola ukuthi sekunamanye ama episode angenile bavilapha kuyobheka ngcono nje ngokunjalo ke umsakazi singivumelana nawe ngizobanikeza futhi inombolo yami phela uyakhola ngesilungu uya WhatsApp uyona it is 084 84 73590 cela usiphindele mfuthi sibali 084 84 73590 injalo inamba kaMkhulu Mahlabezulu uyafona uya WhatsApp thokoza sibali ngokuhlala siseSoweto endaweni abathi kuseSlovo yiko lapho uhlalela khona umkhulu Mahlabezulu lizomthola khona abamdingayo abanye bakhona khona lapha eduze nxa useduzane ngikuzo sithi roadport kunomuntu engabe ngimazi ukuthi roadport nxa unqene ukuzakhe imiyakusa kuyena njenge Vitka Mkhonto angibavaleli ngaphandle abafowethu Vika Mkhonto ngabona sengikuthumelele uHlabezulu kuyabe kuhambe ngalelo hlobo siyabonga thokoza mkhulu siyabonga kakhulu sibali babukeli be Echo Point TV nizwile ke besihlelo nomkhulu Mahlabezulu ke namhlanje siyathokoza kakhulu uyibeke inyama ethebeni wanike ukudla kwendlebe siyacela nje ukuthi nisubscribe-eleke lapha phansi ni-comment futhi ni-share kanjalo siyafisa ukuthi nathi channel ikwazi ukuthi ifinyelele nje impela nje ezingeni elithe xaxa eliphezulu belashwa abantu bephila abantu ngoba la sihlangane ngokuphila nokulaphana nokuphilisana hayi ukuthi mhlawumbe sisebenza ngokungcola cha so siyacela ukuthi i-channel niyithathe nibeke emazingeni lokho ukuthi nje ibe lesibalekiso niyangiphoxa yazi indlela enginithanda ngayo niyangiphoxa ngiyanicela ngiyancenga babukeli be Echo Point TV ushanda kundaba ezitha lona ngosontshikazi ushota uMantindane Nqamsotidla madle banogwathoza igcololo umtitwa dakho dakhela ucatsho asabheni ke sesibonana ngenye futhi ke i-episode elandelayo